Ngibingelele kufina kuphela kufinyela khona le channel ethu eyungaphambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana einkundleni zokuxhumana njengoba ade kulindele ukuthi ukhuzani adedele icover ye-CD yakhe laphana wey'ngane zakwethu. Uthi usabaningi laphana wey'ngane zakwethu ngenkathi ebonakala laphana embethe ithawula ekhanda laphana wey'ngane zakwethu. Isihloko se-album sithi umqhele wethu thawula laphana wey'ngane zakwethu. Ihlukane phakathi-ke imibono ey'nkundleni zokuxhumana. Abantu abaningi bethi ukhuzane uzenza igcukamelisha ngokuthi ufake ithawula laphana ekhanda, kodwa-ke siyazi ukuthi kwesinye isikhathi sike siy'tshela ukuthi into ichaza enye into kanti akuchazi lokho esisuke sikucabanga. Abantu bahlezi bayicabangele abakuthandayo. Ake silinde i-album ngomhla ka-2 sibone ukuthi kwenzakalani. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngale CD cover kakhuzani laphana wey'ngane zakwethu. Siyazi ukuthi i-album izophuma laphana-ke ngomhla ka-2 laphana wey'ngane zakwethu. I-album elindwe ngamehlo abovu laphana wey'ngane zakwethu ngoba abantu bawenzile ama-pre-order laphana wey'ngane zakwethu ku-order le CD kakhuzani laphana wey'ngane zakwethu. Ake sidibane laphana comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini wakho ukuphala. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile senzele subscribe uze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha. Vamos